Na estradi nikad nije dosadno. Danas pričamo o Veljku Ražnatoviću, koji je zbog povrede morao da odustane od nastupa, o voditeljki Dragani Kosirini koja je očarala fanove u belom bikiniju i o pevačici Nadici Ademov koja je ponovo pokazala zašto je kraljica bakšiša. Idemo redom. Veljko Ražnatović nedavno je doživeo povredu donjeg dela leđa. Zbog bolova bio je primoran da otkaže nastupe, pa čak i boksersku reviju koja je bila planirana za 13. septembar u Beogradu. Fanovi su razočarani, ali mu šalju podršku i žele brz oporavak. Voditeljka Dragana Kosirina trenutno uživa u Portugalu, a fotografija u belom bikiniju napravila je pravi bum na društvenim mrežama. Uz opis "Svako ima neko mesto na koje želi da se vrati", Dragana je pokazala zašto važi za jednu od najlepših dama domaće scene. Muškarci uzdišu, a žene joj zavide na savršenoj liniji. A na proslavi kod Nadice Ademov ponovo su letele novčanice. Evrići u svim bojama padali su po pevačici. Od 50 preko 100 pa čak i 200 evra. Još jednom je pokazala da je prava kraljica bakšiša i da gde god peva, publika ne štedi na njoj. Šta vi mislite? Da li je Nadica Ademov zasluženo ponela titulu kraljice bakšiša i da li će se Veljko brzo vratiti na scenu? Pišite u komentarima. A za još estradnih vesti obavezno ostavite like i zapratite kanal.